kani kati kajikhan jong kaneka JDA jong kadam arhaja arpho mo tang ni philap bakadan 2 parts mo tang ni ka first part hang ni philap bang in haban khen ya kani ka principal mo namar balai hang ni am ki khlam a ya kani ka principal ni kin IP kani ka rate 100% ka amount transpasa bat ka time saus nem mo tenang ni ngin haban wat ya ka principal mo telah ni wat ya kani ka principal phnya komno bang sim common ni kani ka principal kumbang pi i hang ni dan ka rate ka san nang ta ka time ka dei sa mo to hang ni san sa kon mi hang ni la da phi khen phnya san sa kon long arpho mo the arpho phlam nya pom da kan tolong 1/5 mo te da mi 1/5 hang to phin haban sim LCM mo kaman p1 plus 1/5 mo te phnya p6/5 mo ta hang ni ngidan kam tang ya kani ka principal mo te namar ngidan kam tang ya principal dan ngira ini stasi liang mo tingin sa astang p equal sans pa sao into 5/6 mo hang ni la da phi khen phin lap ba phin yo kan no saus pa ar pho mo to kani kadi tangka first part mo ta ka second part fill up ba kani ka rate kani ka rate ka ba 0.10% ka time hani kala dei 2.5 mo tang ne ngi fine ka amount mo te ka principal ngi lap ba ka dei saus pa ar pho dan ku mangi khen ti ka ju am ngi bu lang hang ni mo te la dang adap ngi bu lang hang ni am ngin haban khen mo to namar hang ni phi ba ka dei ka ju ka house am la ban pom not mo te phinyo kom no phinyo bet satang hang ni phinyo saus pa ar pho plus hani phi multiply sau pu ar pa ar san phio sispa san mo te da phila plus kani answer phinyo san spa ar pho san mo te kani ka answer jong kani ka question